Visata Vaivenkavanve. Awandise umphathi wenkonzo ami. Isandilelo sihlalo somthandazo wesabathi. Isihlalo sengomuzi ezulane. Sengomuzi ozile kumbizo kaNkulunkulu. Baphendulwa ke bonke labasebathatha basetshenziswa njengezilwane. Izilwane ke sezivulele umuzi ngoba sengize ngahlaseleka kabili. Ngihlaseleka befuna ukuzongidula lapha ekhaya ngoba angazi ukuthi inhloso kwakho yini noma kwaba ukuthi ngoba leyo nto yenzeka ngoba ngizange ngidlulise umuntu. Ngakho-ke ngiyoyelaphi ukuba ngizothola ukuthi inkinga ilaphi njengoba bephendule abadala umsamo bawubulala kwangena lezilwane ey'cele ekhathi imvukuzane ekhaya ikhokha konke lapha ekhaya. Yilokho abangifuna ukuthi ngizwe. Lokhulumayo umshukayo wethulo wasempumalanga eBendala ngaphansi komfundisi uMavuzu. Bantwana basezulwini bangisuka lena ekhaya kufika indoda endala. Indala kakhulu indoda ithi mina ngumqamba lesibongo sakwaMethula. Angihlambulukile. Mina samnezulu nezamzongo. Kodwa ngiyacela ukuthi ungiyele ekhaya lomphefumulo. Uzathi mawufika ekhaya lomphefumulo. Uzawuthola indlela yokuthi ukwazi umhlambulula mina samnezulu nezamzongo. Osongenzela umsebenzi sokwazi ukufaka phakathi kwalena khaya ohlala kulona. Ngiyabonga Amen. Umnqayi lo ukhuluma lapha ngithunyiwe bangcwele inkosi kulomuzi. Ngisuka ngaphansi umshumela ngumthetho umvangeli uManteni umfundisi uMlungwana. Endaweni ngisendaweni eseNkunduzi. Ngithunyiwe bangcwele ngithunyiwe ngamakhehla ahamba kuleliswe. Engewona amaNazaretha. Athi lamakhehla kangizokukhonzela ngomphathele nokudla mangisalapha angiyala wona athi ngafike ngihlale phansi kuyasetshenzwa kulo mzi ngazi ngokwamafoto kodwa namhlanje ngihambile kulo mzi ngawazi ngaze ngafika kuwo
Ilokho ke bangcwele benkosi lami bengizele lapha. Ngiyababongela nabathunyiwe lapha kulo muzi kube nje besilapha sonke sithunyiwe. Konakele emuva emakhaya abantu bahamba bebadala singekho singasiwa thina soke sibe khona kodwa ubheke namhlanje kugugile amakhehla ahamba engekho kule nkonzo kanhlanga. Ngiyabongela amakhehla ukuthi angithumela lapha nami bese ke ngishalele lemuva ekhaya lokho bangcwele benkosi akukho kuningi ezokukhuluma. Bonga nje ukuthi ngiphendule lapha. Siyanda ngowakaNgcobo. Ukuhlala ngisengonyameni inkosi yakhona kuphela. Ngiyiphakamele umbono ngithe ebusuku ngilele engazuthi la ngisendaweni engijele ngisabhizi ngicabanga ikhanda ngacabanga ukuthi ngiboshiwe nje la ngiboshelweni ingane zami idlule kunjalo la eceleni kunomunye ufethu engihleli naye kunjalo ngala eceleni nomunye ugogo ngaze ukufake idwala lekuthiwa idwala zakudala aphakame lo gogo sabuhlungu ngisayicabangela aphinda ahlalela le ukhuluma wakhe ukhuluma nalokho ethola eceleni athi ngiboshiwe la ngiboshela ubungoma angazi ukuthi le nto ngizophuma kanjani kuyona bese lokho ethola eceleni uyamphendula athi boshiwe ngiyafuna ukuyeka le nto athi lo gogo ngiyafuna ngiyayeka kanjani ngoba le nto ngangiyaka elezweni isindele athi lo mfethu uyakwazi amashu eleka khona kumele amashu ekhaya lomphefumulo bese njalokhu sangaphaphama inkosi ibusisene ebusuku wabaNtulu endabeni zaseshowe isigodi kuZimpunga enkosini yakadala. Amen. Kwathi silethe imbuzi langweli liholidi lelila mhla ka-9 mhla ka-10 kwenyisabala. Salithi imbuzi sasikha kumama kanti ngangithe ngizolokhusa ngangithe ngizothenga nembuzi yabantwana yasekhaya wagcina kungahlangananga sase sesilethe zasekhaya kumama mase ngilele ebusuku sekubo ngathi ngiyoboleka imali ebhenki sengithi mangithi ngiyafika ngiyayiboleka le mali sekuqhamuka ingane encane ivala leli ibhuku leli abangivulela lona lapha ebhenki ithi le ngane encane engani wena uyasikweleta ekhaya liphefumulo akazi usinikelele nangithi angicela intethelelo inkosi kusizwe nekusini ngiyabuleka Amen. Ngiyayikhetha inkosi enkulu uNyazi lwezulu. Lona okhulumayo uZandile waseMtuba ngaphansi kwenkosi uMkhwanazi. Ngithunyiwe lana izolo ngithunywe ukhokho uthe udingiswayo izolo kade ngisebenza ngithi ngiyasebenza izolo ekseni lana wasekuvuka ikhehla lathi lukhokho udingiswayo laselithi angizo lihamba nenkosi yakaZulu. Bathi uthe ukhokho ucela kwethula imkhonto ngoba ubekhala ekhala ngokuthi uyafa imkhonto emhlanje ucela uShemba amthule imkhonto uShemba sebalandile sebelapha ekhala emphefumulo bafake kulomuzi waseke ethi hina bayacela ngizobahlambulukela phambi kwenkosi uShemba uNyazi lwezulu kanye nobaba uMqali wendlela babehamba nobaba uMqali wendlela kanye nenkosi ilanga bona uShembe bona babemthuka benezithixo zabo babeyiphethe benakho konke bengalizwi izwi likaShembe njengamanje basenkingeni bacela ukuthi ngizobahlambulukela phambi kaNkulunkulu kulokho abakwenze emhlabeni besaphila
basebethi lapha bakhona bahamba nezalukazi nondlunkulu bonke nabantwana namakhosazana. Ngithi ngicela uShemba abakhumbule aqoqe abageze lamanxeba abanawo. Kwase kuthi kade ngilana ngesonto emalini enganginayo 300 kwangena inkosi unyazi lwezulu. Emveni kwalokho ngabona sengino 400. Ngase ngithi-ke lo 400 ngoba ngwazi ukuthi uqhamukapi. Ngicela njengamanje ngoba lo shuthi lo 100 rand ngawuphiwa unyazi lwezulu. Ngicela kube yiwona inkomo yabo abazo engizobanikelela ngawo. Bonke abonayo emndenini naphambi kaMveli Nqangi ababambelele kulomnikelo ngiyobacelela into ethelele uNkulunkulu kaShembe. Shemba busise nekuzwini. Amen. Amen. Nkosi ebuhleni. Suka eMtuba ethempelini laseDumsana. Sihamba nenkomo safika la nembuzi enhlanu sonikela umndeni waKhumalo. Abuye impendulo emakhehleni athi anamacala kakhulu. Ayenza izinto enzima kakhulu. Babe bephatha imkhonto bebulala abantu bomndeni. Bebulala abantu empini. Namhlanje sizene nenkomo isithole bathi bafuna ukuhlawulela ngesithole. uNkulunkulu namhlanje lapha emndenini wami abatwana abanye bayagula bakhukhumalizisa abanye baphambana amakhanda ngamacala sizocela ngalenkomo ukuthi uShembe lezi ikhwama zabo ababeyiphatha bethi balapha ezinye zizini namhlanje sicela ukuthi kuphele lokho zene inkomo sizonikela ngayo inkosi ubuseni kuzwini Khumalo nokulunga wakhe neshushuwe endaweni yamakhasa inkosi yami kumele ekulaleni kwami ngibonisiwe ngingathi ngisedamini elikhulu elimnyama uma ngekulona kwaqhamuka inkosi yonyazi kwaqhamuka inkosi yasonyazini yangikhipha phakathi yathi ena angihambe ngiye ethempelini laseGebhesili ila ngizofike ngithole khona ezinye ibusiso zami cela nikuzwile inkosi ibusise amen ngekhetha inkosi esephalamende amen yoguqile philile wangonyama isibongo inkandla kodwa ngibese isibongo sawumalume waKhumalo cela ukuhlangabezela imndeni yasemangonyameni safika ekhaya lemphefumulo silethile izinkomo sizogeza imndeni yangonyama bafika basemangonyameni esangweni batshelwa imiyalo ukuthi izikhali ezingangeni phakathi kwekhaya lemphefumulo bayibeka ngaleso sikhathi betshelwa bangena la ekhaya bezwa yonke imiyalo saphuba ney'nkuleko sahamba saya ezulwini mase ngilele ekulaleni kwami bafika siyangena ngathi bangena la ekhaya lemphefumulo esangweni bahlohle ibhamu bese bephambi kwekhaya lemphefumulo bedubula amanazaretha onke amanazaretha bephenduke qhamuke ngathi qhamuke uMshumeli Majiya nami ngithi ngiyaqhamuka befuna ukungidubula ngicashe ngoMshumeli Majiya ngimemva kwakhe engivikele phambi sizandla bedubule ngithi mina sengaze ngidubula uNkulunkulu uqobo bengene nebhamu bese qhamuka izwi lithi izwi thina vele ngesingangeni nebhamu sangena nebhamu sesenza umsebenzi omngaka phakathi kwekhaya lemphefumulo saphuma nebhamu sasawuhlasela uNkulunkulu ebuhleni sangena lapho kuthiwa kubhalwe khona ukuthi welcome akekho wazivimbayo sangena nazo ibhamu sasawungena esangweni elikhulu safika sangena nebhamu sihlasele uNkulunkulu njengamanje siboshiwe sahlasela uNkulunkulu nebhamu cela uNkulunkulu angitheselela ngafana kwathi kukuningi ngoba nobaba ngathi nami mangibona naye uyabona ekhaya kuhlaseliwe wase yavuma ubaba ukuthi bathe bese bebuye ebuhleni ibhamu bangena nazo balala ngaphakathi nazo naye wavuma ukuthi lelo futhi uyalibona noma kunye sengikhohliwe ngoba kuningi baba kukhuluma umntwana wakomalume ozalo uma wesithathu shuthi ufike uma bese uma omunye ade emhlabeni ngesentendulu bese uma ingane yakhe ngene ithi mina shuthi ngithanda umthandazo kaNani kathi befuna ukukhuluma balinda ngithandaza umthandazo kaNani noma ka6 shuthi bekumthandazo kaNani noma useza wezothandaza uthi mamkhulu ngicela ungisize ungiyele kumama
ngafela endlini yangasese etoilet nginomkhonto bangijikela ngomkhonto amamponto angishaya la emhlanje sekungahamba emhlabeni ngiphakathi etoilet phefumulo wami wasala etoilet nginomkhonto lana ngiyacela ungicelela uma bese thi sisi wami ngiyakwazi ukuthi uyakwazi ukuthandaza unamandla ngicela ungicelele inyazi lezulu ukuthi ngikhumbule lungikhipha umkhonto bese liyangithatha lingusekhala emphefumulo ngoba la ngihlezi khona indlu yangimukela manje angidli lutho ngiyacela ungisize sisi wami sesikhathaze kakhulu umndeni wakho uyakhathaza ithina bakomalume wakho akhanyile bakukhathaza yonke imndeni kodwa mntakamayo ikho into engayenza lapho umkhonto ngiyawuzwa ukhalala kimi ngithi mhlawumbe isibhobo kanti akusona isibhobo ukuthi mina ngikuzema ukuzwisa ukuthi umkhonto into enjani ngiyacela ungikhiphe ushemba ngikhiphe lo mkhonto ukuze kwazi ukuphefumula bese ngiyacela mntakamama manje esho sithandaza ngicela mhlawumbe lihlabele 114 lo muntu wayengalo Nazareth 114 wangidala uNkulunkulu usiyathandaza nithandaze njalo unyazi mhlawumbe uzongizwa lingithathe lingisekhala emphefumulo mhlawumbe ekhaya futhi uzothola nanokudla angikwazi ukudla inkosi kusenizwile khuluma Ntombi Malungekhetha unyazi unkongwa kanene enkosini yakadala ekulaleni kwami ngithe mangilele ngathi bengicuphe iwasho ukuthi ngivuke ngizolungiselela ukuza lana uthe seku-6 hayi ngayicisha ifoni ngase ngithi ukufikelwa isithomane mangithi ngiyabona ngila ekhala emphefumulo kodwa ngithe ukuqhela ngifica lapho kunabantu abahleli ngiyababuza ukuthi kungani ningangena ethempelini hayi bese vele sukuma lo nomunye adunuse mangiyabona ugqoke ibhluku hawu bafakile ingubo ngaphezulu iketi kodwa ngaphansi bafaka amabhluku bese ngithi mina hawu gumula ibhluku hayi avume lo oqala aligumula ibhluku ethi mase ligumulile umile umshumayeli lapha meqedwa ukugumula ibhluku bese ngithi mina inkosi ibusise hamba uye kumshumayeli bese umshumayeli ambusise ukuthi akangene ngaphakathi ethempelini bese kuba khona ugogo bekhuluma nje eseceleni elokho ememeza ngingamboni ngise ngcine sengimbona lo gogo bese ngithi gogo ngingakusiza ngani athi ngicela ungisukumise ngimsukumise lo gogo ngithi mangiqeda ukumsukumisa naye awu ngiyambona naye ugqoke ibhlu ngimbuze gogo ungakabani isibongo athi lo gogo mina ngiqhamuke eNanda ngakazatha bese ngithi mina ayi mina ngikaze ngibe yihlobo nakazatha mangithi ngiyamgumula lo gogo ibhlu akhale azibulale angafuni ugumula ibhlu angibambelele kimi ujike wayingane encane abambelele kimi ngithi mina gogo ngeke ukwazi ukungena ngaphakathi ungaligumulili ibhlu afuna ukukotela kimi lo gogo afuna ukukotela kimi baningi ngapha bonke bagqoka amabhlu bese ngize ngicula unkosi yethu Simakade ngithe mase ngicula unkosi yethu Simakade ngase ngiyaphaphama ngiyacela inkosi ibusise nebusweni amen. Ngikhetha unyazi lwezulu. Igama lami nguZanele ngwaMsomi eMzinto ngaphansi kwenkosi kwaKuduma. Ngizoqala ngichaze kancane ngithi ngangena entwasweni kanti intwaso engena kuyo bathwebula amathongo abantu ebese beyakuthwalisa buthuli. Ngibe sengikhishwa umkhulu lapho othena bangiphume ngoba lento engiyidlalo laphaya ezizongibulala ngiye ngaziba uthe esuka wasethi mangaba uphumela sizokuyeka hamba uye ekhaya ufike uhlambuluke ebese uyahamba uya kwaShembe uyohlambulula ithongo ngifikileke ekhaya lemphefumulo sengiqala lo hlelo ke lolo sekukhuluma ubaba mkhulu engingamazi ofikayo kimi uthi mntanami ngalala nodadewethu ngenza isithwalo esithile ngangenzela ukuthi ngibe inyanga edumile ngihlonishwe endaweni ngibukeke ngiwumuntu oright onezinto zonke usethi ke kodwa mntanami sengikiyekile lokho angeke ngize ngisakwenza
esibonakalisweni esilandelayo sekuvela udadewethu. Udadewethu mayevela uvela uyilabantu laba abafishane. Mangabe umlalele ekhuluma ngasecaleni engazuthi kukhuluma ingane encane. Sekathi yena ume esenta yomgwaqo uthi ithuna lami la, ithuna lakho la. Sekuqhamuka umzala wami uthi Zamandayi ungakwenzi lokhu kurongo kudadewenu. Ungavumi ukuthunywa abantu bekwenza izinto erongo kudadewenu. Sekayakhuluma ke sekathi baningi abantu ebabulala ngalendlela. Emva kwalokho uye waveza ingane ngazuthi zishawe istroke or zikhubazekile ethi useneyidume eziningi ezibulala ngalendlela. Omunye umkhuluma yevela uvela egaxe inyoka emqaleni. Omunye uvela ephethe isando esi4 pound ephethe nezipikile eziyi2 ebese kuba khona umntwana omncane phambi kwakhe ekhombisa ukuthi ufuna ukubalimaza ngalesi sando lesasiphethe. Ngicela abazalwane bangikhulekise ngoba nalo mama engangithwasa uyangilandela ulokhu engisukelile njalo efuna ngibuyele entwaseni kwakhe ngoba ekseni namhlanje ngibe nesibonakaliso la kukhona abakhulumayo abathi uzungalinga uzuye empopweni wasekhala emphefumulo ufike ukhulume kuwo bengazi ukuthi bayangiyala ukuthi ngingakwenzi lokho. Emva kwalokho ngibe sengibona usibaba uSimamane engazuthi kukhona la akudonsayo emgodini thizeni engazuthi uyakutakula. Kube sekukhuluma izwi kimi lithi ubaba uSimamane utakula wena kulabantu laba bakutshela ukuthi ungayi kokhuluma empopweni. Inkosi kusisenzweni. Cela nomkhasinyazi wezulu othethayo unohlahla umadikizela eEastern Cape eBizana bangcwele nami ndingothunyiweyo kwafika isalukazi ekulaleni sathi siyabona uyazihamba izindawo zikaShembe kodwa khona lapho ungakaze nakanye wanyathela khona. Ndibe sendibuza kwesisalukazi ba angaba kuphina lithi hayi isalukazi hayi kukhona la ungakanyatheli khona ekufuneke wena unyathele khona. Sabe sesithe lesisalukazi kwabe sekuvela inkosi unyazi lwezulu lathi mntanam umndeni wakhe yakhala ekhaya ndemiphefumulo lapho ukufuna khona. uNkulunkulu obusenokuzwela. Amen. Ngiyabingelela abanazaretha amahle gama lami uMlawacele endaweni yaseXhobo ngaMadzikane ngaphansi kokhosi bakaZulu. Ngilana ngesibonakaliso uma afike kusona kudadewethu ukuthi engathi usesigodini sosizi nabantwana abaphumayo sizomcelela ukuthi aphume kuleso sigodi sosizi nabantwana labo ahleli nabo bamukeleke emndenini bese kuba umndeni wakaSibiya lapho ahulela khona. Ngiyacela ukuthi nawo uphume esigodini sosizi nabo bonke abakacela bahamba bengahlambulukile bahlambuluke. Ngiyabonga nibusise nikuzwini. Ngiyakhetha unyazi lwezulu. Lo ukhulumayo uthandwa kwaMhlongo ophuma endaweni yaseJozini. Khuluma kakhulu. Osuka endaweni yaseJozini phansi kwesempeli impumalanga. Ngilapha ekhaya lomphefumulo ngesimanga sokuthi ngithunywe umama ungizalayo wadlula emhlabeni. Ngimbona esibonakalisweni uhlezi mayehlezi uthi lokho othi uyokwenza ngangiya ngoJulayi emolwandle wathi lokho othi uyokwenza ngeke kulunge kufanele ukwenze kufuna uhambe uye ekhaya lomphefumulo ungihambise khona selokhu ngahamba emhlabeni kangifikanga la kufanele ngifike khona. Ngicela ke ukuthi uhambe ngoba selokhu ngahlala angiyile ndawo njoba lokhu ngibona nje isimanga sokuthi angiyile ndawo hamba ke uye ekhaya lomphefumulo ngwazi ukuthi ngifike ngihlale khona njoba ngibona nje ngihleli lapha angiyile ndawo. Ngase ke ngilokhuza nami ngifika la ngangalithola ithuba lokuthi ngoJulayi ukuthi ngingazi ukuthi ngizokwenza njani ngajika ngabuyela emuva ngoba sengibuya ke mangibuya sasisalwazi uyohamba ufike ekhaya lomphefumulo ube unyoko bese usihlambulula mawusuqedile ukusihlambulula kuyobe sekulunga. Ngase ngibona ubaba unyazi lwezulu lwathi mntanami angeke ukwazi
ukumphilisa lo muntu ogulayo ombona uphambi kwakho ngesimanga sokuthi ufake ibhulukwe hamba uyokhumula ibhulukwe bese ubuya kuphilisa lo muntu impela uyagula kodwa ngesimanga sokuthi ufakele ibhulukwe olifakile ngeke kwazi ukuphila lo muntu ngoba ngilapha-ke ngibese ngiphatha lezi imbuzi eziwu-2 lenenye-ke bahlambulula lenenye yokukhumula leli bhulukwe engangcolisa umndeni wami ukuthi ngigqoke namuhla unda sikhulume sisekamu sisejamangweni sisesipoli uNkulunkulu azenze inkundla yakhe njengoba esuke sinikeza iparadise mayibonge Nkosi amen iminyaka eminingi abenihlezi emnyameni wangidala wena Nkosi kwafika ukukhanya iminyaka eminingi abenihlezi emnyameni wangithanda wena Nkosi kwafika ukukhanya kulo mthandazo wesihlabelelo kunevesi lesibili elithi lo mfula uphiwona awenina engakeza akuzosuka izisi angibe muhle ngiphele bantwana bamenzi wezulu nomhlaba siyambonga umvenqanga nethuba asipha lona lokuba sizohlambulukela imindeni yethu noma kusida Nkosi yami isikakhulu thina esingabantwana abancane uNkulunkulu wabuye wasithatha wazosibeka esifubeni sale ndaba yakhe yalo muzi imizi bantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha imizi yonke lesi esiyakhile emazweni akithi saphela uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu iphenduka ibe ngamazulu onyazi lwezulu njengamanje unyazi lwezulu lihlele emzini wakhe wasebuhleni bokuphakama oyizulu labazali bethu kodwa lapha ekhaya isemfuleni wakhe lapho khona egeza khona imphefumulo abazali bethu lapho khona egeza amathambo abazali bethu ehlanganisa inyama ezahlukana ngokungafanele njengoba sizwa abantwana babantu bekhuluma into efike ibe buhlungu kakhulu eminye emndeni yethu ivuka nobuqili isikhohlise ngoba nakithi iyazidlala ingakhulumi isiminya neqiniso ingakho thina abantwana abanganeno wethuna fanele sikhuthalele ukuthandaza sinyuse uNkulunkulu wasebuhleni uthi Nkosi yezulu nomhlaba sicela usihlukanisele ngoba wena wazi ukuhlukanisa okuhle nokubi thina sikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi noma bekhuluma ubuqili asibaboni kodwa-ke sicela kuyena uNkulunkulu wasebuhleni ukuthi akabahambele musani umemeza kakhulu phela madoda nisebenzayo lapho uNkulunkulu akabahambele abafundisa iqiniso nesiminya abalahla amanga nobuqili nenkohliso ukuze bakwazi ukuthola phela insipho ngokushemba kamagezi ngamanga abantu mayibonge Nkosi amen
into ebuhlungu abazali bethu uma thina singenaso isibindi abakwazi ukuyiyeka lezi thixo zabo njengoba kade umzwakele umntwana ekhuluma uthi bathi sebeyavuma ukuyilahla ithixo ongukuthi akusho ukuthi mase bedlulile kulomhlaba bawucindezelwa yithuna abaqhubeki nemikhuba yabo bayaqhubeka nemikhuba yabo inyanga yezulu yakhuluma ngalowo emhleni yayo isahamba ngokwenyama beyibona ngamehlo bona obaba bethu lobonkulu bethu ithi umuntu mayona abone kakhulu mayithakatha kakhulu mayindinde kakhulu ngoba ngale kufeni uzokwenza engasathandi nabo ubufakazi uNkulunkulu akhuluma ngabo nabo abantwana babantu bezohlambulula imindeni iyasho imindeni ithi egcineni sesiyacela asafuna ukuyenza sesifuna ukuyiyeka ngeke sayenza okuchaza ukuthi noma bangafa iminyaka amakhulu uma bengakamtholi umntwana ozoba bakhonzela uNkulunkulu wasebuhleni ngamandla akhe onke bayaqhubeka nale mkhuba siyambongela lo mntwana othi ukhokho wakhe noNkulunkulu wakuthe useyayeka uyekizwa ukubona yena ukuthi ukhuthele amen njengoba lomzela lapha ekhaya emphefumulo nje ezosebenza ungangela yena ukhonzela yena thina abantwana bahle basezulwini asiwona amakhola thina sizikhozi sizokhonzela bona kumbe nqa ukuthi inkosi bahamba inkosi bethakatha bahamba inkosi belala nezingane zabo ngoba befuna ukwenza izithwalo zokucela babulala inkosi abazukulu babo inkosi ngoba befuna ukucela sizokhonzela bona sona amakhola isakhulu phakathi kwalomuzi wasekhaya emphefumulo akona umuzi lo la kuthiwa kuzosonda khona kusonda lapha ekhaya njengoba ubhekile manje imvula iyanetha kodwa abantwana babantu baphikelele bawomphikelela bathi siphangise ekhaya emphefumulo siyothetha amacala abazali babo abaningi bahlele emakhaya imvula kubona isitha abaphumanga kodwa labo bathunywe uNkulunkulu ngoba bahamba nemindeni yabo imindeni yabo bambathile babapha amandla ukuthi abeze ekhaya emphefumulo uyinto enkulu emndenini wakho ungayisoli lokula namhlanje unethi imvula ngayonke inkosi amen kunesikabelela esithi sifunelela abakhethiweyo khona abaningi ukubayisa kumhlali neziyoni wena lo ukhethiweyo sifunelela abakhethiweyo sifunelela abathunyiweyo uhola abaningi wena othunyiwe sibone namhlanje imvula iyanetha iyabanda injalo kodwa wena uphophele ukuze kalephe uthunyiwe wena umntwana wakhethwa amen usesesibeletheni sikanyoko usesebeletheni kayihlo ukuthi nangu umntwana esimthuma emhlabeni ukuthi awosidilizela izona amaqala asisindayo uyinto enkulu umntwana kaNkulunkulu bekezela boze baphume kulelo sizi amen abazali bethu unomthandazo othi yeza Nkosi Nkosi mina ngedwa
abafowethu nodadewethu abantu ophila nabo emhlabeni labo bakudidisayo ukuthi uyaphi lapha uyokwenzani lapha emzini womuntu bathi umuzi womuntu beshe umuzi kaNkulunkulu nangokuNkulunkulu ngesonto Pastor Nkambo beyibuza unyazi lwezulu ngesonto lesiphuma khona ngabo 4:30 tukutukutuku sibona umshayeli kababa uyangena la ekhaya emphefumulo vala lo mboko siyambona umshayeli kababa uyangena asibone ukuthi uyena siyamthethisa umshayeli kababa ukuthi agijinge phakathi kwalo muzi hamba kahle uthi hayi womajini ngaba nenkosi la kumuntu eyisawa phansi la ngesonto amazi nabantu babehlalele bengahambi ngoba kwakuyisikhathi sokuthi abantu bagoduke bayekhaya fanani lo mpopo eliphethe imbaleni hawu ngihamba nobaba awuzawa phansi namadolo la ngaphambi kwendlu ekhaya emphefumulo masithi siyabheka ubaba iy'nsizwa zimmisile lapha esangweni amaphoyisa ammisile asebenza umsebenzi wawo phela esangweni wathi nyanya wayesengena ubaba sebemdedelile amaphoyisa wangena warawunda wayesemala phambi kwesango lentaba yepheze wayesesikhweba ubaba sasondela uthi uNkulunkulu awu Shumayeli ngizophuma kanjani bethi mina ngizombona ngithi ngizomficelela ihlalele libabili hawu kanti abantu bangaka awunkosi yamakhosi uthi angeke ngikwazi ukuphuma umjimba ngokubukile awu baba nkosi yamakhosi wena mvencane umjimba uphelele uthi hayi kuthengeke ngithi nkosi yamakhosi ngekulunga abantu nkosi bazokhala sebebonile abantu nkosi ungenile emzini wakho uzobona imphefumulo abazabethu uthi ayikulungile ngizokwehla kodwa ngicela umcelele bona bangangishuthi ngoba ngumgokile umjimba inkosi yamakhosi izobacela bese ethi jikela ngapha ngijikele ngasesicabheni sakhe vula umnyango uvula umnyango phela ngazi ubaba uhliswa kanjani aphuma uNkulunkulu waba kuphuma nje kwaduma izulu hawu ngoba ningawusho amen bona bawusho kakhulu amen Amen. njengoba ningithule lapho ematshetshi amangweni nasekamu nasesipoli bona bawushilo amen abantu ababekhona Amen. niyasabana lapha endlini nisaba bakhokhela ukuthi ngawusho amen dazulwani Amen. abantu basho njalo bona uNkulunkulu phonile niyayikoqela abantu ubalo limsabazi ngoba khuluma ngezikashebe makhuluma ngezikashebe umuntu fanele adazuluke lesikhathi udazuluka umemeza abantu bakini bazembula phambi kwaNkulunkulu ubabona ngawe nabo abantu bekhuluma bethi woze khale emphefumulo mntanami nathi sobe sikhona bakhona ngathi pho wena manje uzongelani usakubani uzona memeza lo ngafuna umemeza umnyeke wena umemezela umuntu umemezela unyazi ngabongo washo tathi hayi indoda ikabalazi mina ngumnumzane mina ngikwazi ukabalazi ngame kwakho phela hayi phambi kweparadesi kaNkulunkulu phambi kweparadesi umakoti ukanti ushembe memeza walanisela umyeni wakho ushembe mayibonkosi sidazulwane simemezele siyathanda yini nathi singabanumzane emakhaya kodwa hayi namzini kaNkulunkulu nami ingane kashembe dazuluka abantu bakini bayiveza ngawe bamemeza abantwana babantu bachaza bahalanisa babona uNkulunkulu waphenduka wabuka zonke izinhla zalo muzi waziwabuka ngale esikolo wathi wakusheshisani ukuthi uqedwe isilungu lesi siyafunakala lesi isilungu shembe bakhuluma ngaso umqalo wendlela kuthiwa iy'ngane ezinye zaqothwa zafakwa kumcengezi zenziwa impuphu ushembe mayesezoyigeza uqala ayithulule lapha athulule impuphu yey'ngane ey'hlanganiswe ngamakhubalo ayiphehla ayidale kabusha lezi iy'ngane linikela ngamashungu amakhosazana iy'ngane ezaphuphuma zachitheka zalahla zakushuka
wabunga uNkulunkulu egcineni wayesebuka lapha phambi kwepulpiti eParadise wathi awumajiya kanti akankani kwakhe bengithi ngizobona sekuqalile kwakhe uNkulunkulu sejahile abakhonza abahle bayibonga Nkosi amen Amen. Amen awukho Amen. uNkulunkulu sejahile uthi wakhiwa umuyiphalesi lapha phambi komuzi uthi qala ngempela nithi Nkosi amakhosi besaqedela lezi ndawo Nkosi etwaza uthi hayi wakhele kanye kanye usuyafunakala lo muzi mayibonga Nkosi Amen. wayeseqela uvalelisa uba wathi ayingeke sengihamba majena abantu sebedilika phezulu amazi babonakala lokho akubonakali lapho phezulu wathi abantu sebedilika hawu ungene emotweni wakhipha isibusiso wahamba wafuma lapho emaphoyiseni lawa kade emvimbili wahleka waze wanikeza isibusiso mayibonga Nkosi Amen. sase sisuka-ke abantwana benkosi ngoba amaphoyisa abesevevezela esibiza amajiya sesonile mshumayeli simane esonile senoningani uthi phela uMatinyane lo behamba ngemoto yakhe lenkosi ihamba ngemoto yakhe behamba ngeMercedes esky blue uthi simdedelile uMatinyane ngokuthi uMatinyane akho lutho konke kulungile kuyena necathulo igumlile bemvale emasangweni wangabatshela ukuthi ulandela ubaba ulandela ngemumva ngemoto mayengena umshayeli kababa nobaba uyasondela ngemoto akamvimba amaphoyisa athi hayi imandoda ngabe nawadedela amaphoyisa ayikhulumele manje akukuhle lo wayagula ngawona manje ingakho sesiwakhulumele athi imandoda la ekhaya kangeni umuntu singazange sixoxe naye sibheke ukuthi ufanele yini hayi wathulela nje ubaba wangavula amawindi wathula nje awu inhlansuka athi hayi ukuthi akafuna ungena lo muntu abize ubaba ngomuntu ukuthi akafuna ungena vula mnandoda sixoxe nasibona ukuthi ufanele noma ungavuli impela yakungena amise ubaba imzuzu impela lemise lesikhathi wayesevula iwindi bawaphansi abantu pum phansi ngapha mina ngithethisa uMatinyane uMatinyane akujaha la ngemoto khandwa kahle uthi ngihamba nobaba nangu baba uyabona uMatinyane umisiwe la ngaphakathi wangena ubaba wenza lokhu kade sengichaza inkosi yamaNazaretha yayisihamba sasuka sahlangana ngamakhanda nomshumayeli nokungane bethu cha ngeke salisuthi noma ngabe kuthiwa-ke ubaba ngoba uthi uthe bayivula iwindi bawaphansi baxolisa wayesebahleka wayesebuza bakhona abashumayeli wathi bakhona wangena sathi noma kunjalo wengazi ukuthi ukuhleka wakho ubaba uchaza ukuthi ulungile esikwenzile uba benenza umsebenzi wenu kodwa phela simisa uNkulunkulu ngakho-ke kufanele sihambe siyoshweleza uNkulunkulu ushashazela sase-ke sithenga iy'ntondo ley'mbili sahamba nomshumayeli nomsombuluku umbaba uSithenjwa besesendleleni yothenga ikhumba ngakhumbula futhi mangikhumbula indaba yekhumba ubaba umshumayeli uNene wenza umsebenzi omkhulu lapho ekhaya emphefumulo wathi bonke kusuka abafana abancane labo bancane amashesha ngena wathi bonke abangenawo amabhesi nene nabeze kuye wabathungela wasikela imvunulo bonke labafana abancane nasebekhulile abangangabo basikela imvunulo abangenamandla wababhincisa kanti uba uNene ubhincisa lezi iy'ngane ey'qoqa uzembe nalamakhehla aqoqa uzembe afa afele empini afa angadliwa izilwane angangcwatshwa kanti ubhincisa wona ubhincisa lezi ngane ezaphuphuma zathinteka zawushula zenziwa iy'ntelezi nazo ezikade kukhulunywa ngazo abantu ukuthi zahlahlelwa ngembazo ngoba nabo ziyithwala ngazo kade kukhulunywa ngazo lezi ngane zokushepha unyazi bezulu uyayiqoqa uma yiqoqa unyazi bezulu abeseyigeza zibe ngabantu uba uNene ubhincisa lezi ey'phila kanti ubhinca zona unekuphela-ke sicela kubazali bey'ngane laba uba uNene abanezi imvunulo sicela bayigade phela imvunulo abazali ngoba iy'ngane ey'ncane ubhinca manje nesasasa ufika ikhawula xaza lapha ulahle ushiye emnyango unethwa imvula kuyapucuka ungenwa izinundu omama bakukhuthalele ukuthi imvunulo yengane bayiqoqe njengoba nisuke libone obaba nje mayephuma emhlanganeni ngopho ukhumlatshini lapho wesiyaqoqa ma nawe-ke qoqa ma laba abay'ngane zabo zathumela imvunulo abayinaki imvunulo ingane yazi lutho ijabulela ngaleso sikhathi
bayafika abantu ezohlupha kunene kuba baselaphe ibhesham selawo kuba izinkulu ngashiye eminyaka lanethwa izimvula kanje omama kufanele baqaphele nabo baba baqaphele phela babehlala nezingane lebhunulo babonile abanike abakhokhisa imali akufuneke naze akhathale phela babusele enze into enhle kanje siyafika uNkulunkulu ngomsombuluko siyangena qala ngena befundise siyangena nathi uthi baba ngicela ukubuza lezi singakazi ukuthi imbuzishe pha lezi imbuzo niphethe zayo Nkosi amakhosi washoneza Nkosi sivimbelile ekhaya emphefumulo ufika singakuboni uyimbozile uthi ukuba ngingenanga nazo la ebuhleni lezi imbuzo bekuzothi ingabe nisayiletha ngoba beningaganga benenza umsebenzi wami ngivikela umuzi kaNkulunkulu umuzi wokhokho bethu nebushunyazi mayibonkosi amen uthi umuzi wokhokho bethu bengivikela wona lenza kahle nokuqinisa umthetho uba kuyangami ngabe lo mthetho nokuqinisa nala ehleni uthi ngathi manivimbela umnikazi womuzi pho usuke ekhaya kabi umuntu engayimizwa bezoncela abantu babo manivimbela umnikazi womuzi inganikuvumela ubombela uyajika manje uvumela akazivumelela uthi benenza umsebenzi wakho ubombela yakwazi lo bezolufaka esikhalini ubombela ukhomba ubombela wale kanti ubombela uyena okhulumayo amayinkosi amen usethi ngoba nabo befundisi bajahile sokuya esibhedlela ngaphandle majesu kuya esibhedlela hayi sahamba wakhipha isibusiso ongakakhipha isibusiso iyafona enye insizwe yayilapha isizwile ukuthi isebuhleni iyafona shumayeli amehlo amawasaboni asiyahlaba emva kokade zivele uNkulunkulu ngithi mina kulungile sesovela baba sokubika sengiyabika Nkosi yamakhosi kunenhlanisuthi shera nansi selapha ngaphandle ngiyibonile emakhaya ithi kubuhlungu amehlo ahlaba ngikwazi ukuvula amehlo emva kokade evile ubaba ethi ndoda awuzungena ngaphakathi awuzungena ndoda kwathi ongavulile ngesibona uthi uzayithinta ngesimoto makhaya bathi amagama lo muntu besho uNkulunkulu Nkosi yami bengamboni nawe besibeka nesangweni ugcina umthetho bozozila ushembe uhlole inhliziyo zabantu ubone into akugaba baba ngibike enye insizwa lapha ebeyikhona labade bevimba Nkosi yamakhosi ithi hlatshwa uthi lalela uma ufika lapha ufuna utshele iguqe phansi bese uthi ngithe inkosi imbusisi uzokusinda amen safike sasithula isibusiso wasinda semthamo emakhaya nangu uyena lo olibonapha esangweni lo kade nimuza namanje amen usesindile siyethi nangomsombuluko nomshumayeli olesibili ubaba ubephumile one day olesithathu siyayihlalela nosimona sezi ufone ngo5:30 ufone inkosazana ngiyabamba ucingo ngishumana manje lindele kwabo zogrupu uyamthatha uba wena ungangithatha sizasiqedanga nami sesingani futhi manje awu baba wathozana asuku sayakhona sadlula masifika khona lapha uthi baba wena kambe leyo mbuzi le enye yesibili uthe yani ngithi baba unyathele emzini wakho Nkosi singeze sifike Nkosi singazelele singazi uzofika sithi umnyatheliso noNkosi ukuthi ungene emzini wakho uthi ninyathelisa impilo sebengihamba nazo mayibonkosi amen imbuzi zihambile iy'ntondolo zimbili zamnyathelisa uNkulunkulu ukuthi ungene emzini wakhe sangakwazi ukumemukela usethi uNkulunkulu wendoda kanti ngizoqala nini ukwakha lapha ngithi baba sobakuthi iplani ongitshengise ngithi baba ngiyiphethe manje semoto ngithanda uyilanda ngiyayilanda uyabuka usethi kulungile lapha kuleya ndawo nabe ngazuba lezi nkonzo ezikhona loyelalelo uthi leya ndawo konja nathi ngigcwele amaphepha kugcwele amabhodlela kugcwele amathapha ey'lwane ayinayo phela ihlabathi leyo ndawo ngithi baba Nkosi yamakhosi uthi alilungile ngizozamela lento ekuthiwa iphayilingi nomshini wephayilingi sathi baba singabonga Nkosi yamakhosi singabonga uthi kufanele uqale kumbili ushone phansi insimbi sathi baba siyabonga wakhipha isibusiso masifika la sesixoxa nomshumane simamani ufona i-architect le yasidwebela umuzi kababa
ithi wethu sengutholile umshini ozomba lapho sizofika ngesonto sizodweba uzozomba inani elingaka umkoti izobe iphethe insimbi zakhe ephethe ukonkolo wakhe umshini lo drillayo shona phansi uzofuna i-original soil mhlambe ungenzeka kudlule na-20 minutes ukuya phansi noma ku-30 minutes ukuya phansi sokufuneka inhlabathi uze insimbi isuke khona uthi ngimtholile lokuthi thina ushembo uzofunela umuntu ushembo umtholile mayibonga Nkosi amen inhlanhlane abakhonza abahle kuthiwa zakhe iphalesi ezohlala uNkulunkulu balelizwe ukuze bahlale nemindeni yethu mayibonga Nkosi amen sengathi uNkulunkulu angasiphi inhlanhlane nesibili ukulekelela uNkulunkulu ukuthatha isibili ukulekelela uNkulunkulu uthatha isibili amavanga awakwazi ukumlekelela uNkulunkulu bazosha abashumayeli babizomlekelela kanjani uNkulunkulu njengoba sesophethe inkonzo siyababongela abantwana babantu abathunywe emndeni sizwile nabakamncane siyababongela ukuthi bayilalele imndeni izothethela amacala sibazwile nabanye abebekhuluma ngemndeni yabo benza ukubola emhlabeni sengathi umuntu wasekuhleni ngalezi ngane kade ikhuluma zibahlambulukela sengathi ushemba ngenza umusa ngoba uyena yedwa unyazi lwezulu ekwazi ukungena phakathi kwemiphefumulo yabantu lenzele okuthandwa nguye mayibonga Nkosi amen masezivana sophetha ngesihlabelelo umvangeli mayeseqedile ukubingelela kwabeka lelinye socela kumvangeli wenkosi asivumele sihlabelele ihlabelelo sika-242 ngoba ngifuna sentshise ivesi lesibili leli vesi lesibili ilona elichaza ukuthi uNkulunkulu wenzani la ekhaya emphefumulo mawulentshisa uhlafuna ukuthi ngena moya ngena wena kubo bonke usebenze lokuthandwa nguwe lezi zinto kade ikhulunywa nabantu angeke ubathathu basemajiya ngokumajiya uzoqala ahlanganisa iy'nkamba zakhe nemikhuba yakhe athi ulungisa leyo nto akekho umuntu okwazi ukugeza umphefumulo unyazi kuphela mayibonga Nkosi amen abantu emhlabeni omajiya bakwazi ukugeza inyama balapha inyama ubobona ngoba noma bethi basilapha silaphana sodwa silapha inyama siphalazisane senzise yonke into sigqumane senze inyama kodwa umphefumulo awukwazi ukulapheka ngey'thixo zasemhlabeni ushembe kuphela okwazi ukulapha umphefumulo ngezwi nawo imfihlakalo yakhe noma akhele umuzi oyikhala emphefumulo uyabadiliza egazini lethu emkatsheni yethu ebuthosheni bamakhanda ethu uyabadiliza enyameni yethu abafaka ekhala emphefumulo noma singena la ekhala emphefumulo singena nabo emasangweni abesebadiliza ushem abafaka ekhala emphefumulo abesenza lokho okuthandwa nguye kubo njengokuhlalo esisho sithi yehla moya oyingcwele engena wena ngithi usebenze kubo bonke lokho okuthanda nguwe lokho okuthandwa nguwe ushembe ozokwazi ukuthatha leli khehla elani ube zingane la ilala ngoba lifuna ukwenza isithwalo ushembe ozokhipha namakhubalo afakwe kule ngalo uzongena asebenze ushembe enze lokho okuthandwa nguye ushembe waziwe ukuthi leli khehla elalenza imikhuba liyogezwa kanjani unyazi lwezulu elizongena phakathi komphefumulo walo adilize leyo mthwalo unyazi lwezulu mayibonga Nkosi amen akukho thina esinako thina sikhomba indlela ukuthi nanku umnyango nali isango ikhala emphefumulo amen uzani naye imndeni ushembe uzoyidiliza yena njengoba abantwana babantu bephethe iy'mbuzi ney'nkomo nje ushembe nobuboya obusey'mbuzini nasey'nkomeni uthole lezi y'nkumbi zey'gidi zemndeni yethu ushembe uyayidiliza kuloboya uboya bubunye ithi inyanga yezulu uboya bubunye bembuzi uhlala isizukulwane ngesizukulwane njengobuboya buyinsinginsingi phezu kwembuzi naphezu kwenkomo uhlele iy'zukulwane zakini ushembe uyabadiliza abafaka ekhala emphefumulo abesenza lokho okuthandwa
phezu kwabo bese bebaphenduka abantu babe ngabantu mayibonga Nkosi ingane ezaphuphuma nezachithwa nezalahleka nezakhushulwa nezenziwa kwathatha imbuku namahlulawo kwenziwa iy'lwane kwenziwa ababhungu kwenziwa abalozi kwenziwa iy'mfene kwenziwa yonke imikhuba iy'ngane zalutho zihlanganisa namafutha ey'lwane kwase kuphuma iy'ntelezi kwaphuma amakhubalo lezo y'ngane uShembe uyakwazi ukuyihlukanisa naleyo mkhuba aze ayiphehla ayidala azenza abantu kodwa konke lokho kulele ekutheni wena mnikazi womzimba abahamba ngawo bezongena ekhaya emphefumulo inhliziyo yakho iphelele yini uyamlinda yini uNkulunkulu ukunikela inkomo nembuzi kuyisiko lasezulwini kodwa uShembe akafuna inkomo nembuzi thina suke sesiphelezela ngenkomo nembuzi uShembe ufuna inhliziyo yakho umntwana kaJehova umntwana wonyazi ukuthi ayiphelele umlinde uNkulunkulu mayibonga Nkosi amen emini-ke sizobe sesithula ukuthi iy'nkomo lezi uNkulunkulu akhuluma ngazo uma ninazo zimi kanjani ukuthi kuphi nakuphi kufanele sikuzame uma sihlanganisa umndeni sikuhlanganele ukuthi uNkulunkulu uzobe esesipha lelo thuba emini njengamanje ngizocela ukuma umvangeli abeke libelinye abese siphethele inkonzo umvangeli kaThixo ngicela ningihambisele umbhobho kuye inkosi busisa izilalo amen sekukhulunyiwe kakhulu nami ngingumntwana sengibonile ngoba ngize lapha ngoba ngithi ngizofunda ekuhluphekeni kwakithi uma ngizwa abantu bekhuluma ngiba nesibindi nami angilalanga abantwana benkosi uma ngizwa lapha ngilahlekile kwaze kwashayisa nemoto ngaphatheka kabi kodwa ngiyabona ukuthi ukuza kwami lapha kuyisibusiso ngoba evikini eliphelile umkhokheli wakithi ukhuphe le moto ibaleka yona leshayisile silokhu sikhuluma ukuthi sifuna ukuza lapha kodwa singakhoni sekunesikhathi eside sifuna ukuza lapha ngiyakhumbula abantwana benkosi unyazi lwezulu lapha lwalusisa abantu begqoke izinto zamasonya labageza inyawo ngangazi ukuthi nami ngizofika lapha kodwa namhla sengifikile nami ngizothethela abakithi amacala ngoba akekho umuntu engenacala bese kwenzeka sibuka amaNazaretha athi wona ngenisa abantu emakhaya ayahlambulula kodwa namuhla ngifundile ukuthi akukho umNazaretha ongathi uhlambulula abantu bahlambulula uShembe amen asiqineni bantwana benkosi kulo mNazaretha sihambe kahle ngoba kukhona into ekuthiwa iyadakala kungaba ukudla kungaba utshwala kungaba mhlambe amaswiti kungaba umthetho odakanayo kodwa ngithi mina asibuyeni nganeno bantwana benkosi siyeke ukudakwa umbuso kaShembe ngoba kunabantu abasidukisayo bethi lo muzi kaShembe lona awukho lo mdlalo nje lona odlalwa la kodwa njengoba abantu bekhuluma uyezwa ukuthi akusiyo umdlalo lo lona akusiyo umdlalo bantwana benkosi yiqiniso mina-ke ngiyacela bantwana benkosi ukuthi umndeni wakithi uvume ngoba ukholwa uma kungathi awuze lapha nje bazothi hawu useyosibethela-ke manje lapha kwaShembe ngoba bakholwa ukuthi kusesontweni lakusezulwini ngiyayibongela imindeni evumile engakhonzi la kodwa kuthema kukhona omunye othunyiwe bamvumela ukuthi mfowethu asambe nawe siyabona lapha ekhaya lemphefumulo yilawa amazwi ami bantwana benkosi kunenge ngingakhuluma mina ngumvangeli uShando wasoPhongolo uma
ngizobona kusuka umuntu e-Eastern Cape ezala kusuka umuntu emele ezala kusuka umuntu eGoli kusho ukuthi akusekho ukudala inkosi busisene kuzwini angazi vale inkosi busifaka phambi kwabantwana Kosi yethu simaka What's